खुलुमजरे ISTV न्यूज़ में ताबरी पुनपो तराम नोक्सरी हुजहान बदा मरुब पाउसिंग लोबसी सेंट्रल न मणिपुर द पाखलिब प्रोजेक्ट सिंह यंगसिलगनी बीजेपी मणिपुर की लुसिंग ब सिंदोपुगी वाफम लेते हाइना सावन फोंदोखै अमदि अफस्पा से स्टेट कांग्रेस सरकार न लोथोनब होनरबसु सेंट्रल की सरकार का खेनब लेखिबना मपुंग फाना लोथोप ngमद्रि हाइना MLA RK आनंदना फोंदोरले हजु पाउ सनो पिजरे UPA सरकार की मतमदा मणिपुर पाखिबा प्रोजेक्ट सिंह हंदक नौना पाइखिबा NDA सरकार न कोपना यंगसिलगनी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मतंगदा लीडर सेंदोपुगी वाफम लेते अपेन पेन द खर लेबगी वाने करिसु यानदब लेते हाइना प्रेसिडेंट ते सावन फोंदोखरे ngasi nitai sutik leba BJP office ta pangthopa pawmising unaba mada mahna wafam chinga se phondokibani pawmising unaba duda enar amadi outer candidate oikiba Dr. RK Ranjan amadi Professor Gamumai Kamai amadi Media Affairs Secretary L Basanta Sarmasu sarugaki de sawan makata na phondokibada NDA sarkar sankibug mari lenana numit taramari ne Delhi da mana lusing timama satuna tuan minister sing unaki minister sing adugi manungda Union Home Minister Rasnath Urban Development Minister Venkaiah Naidu Road Transport and Safety Minister Nitin Gadkari amadi Donor Minister General VK Singh singbu yaure makoi sing aduda law and order ki fibam afaspa National Highway sing sem no amadi sport ta asogo sen from thadaktuna Manipur sport chapal anaba haijake haike masida thabak pakhanabu thajab le haike BJP manung da sarang naba lei haiduna media da fawa fongnariba si karisu leba wafam nate emu manung yamna pipa wafam ne central leaders singna BJP Manipur Pradesh ki lusing basing sindopi wafam leite khanglakle haike amaromda handata Prime Minister Narendra Modi na WhatsApp numita Manipur sarkar na mai fangan kidaba amade election gi bot khomba lapo matamda pangthokiba public meeting pawmai muthatuna TV gi khuthangda uba naman kidaba si yamna lebak thibani masigi matangda Prime Minister da aiba serol piduna khankhre thabak soidana lokhalakani habigi thajaba pk ada leadership na state singi percent sinna ne oi karumba wafam otalaite adugumba khanade adugumba gi wafam karintalaite maramde achoba party amanina difference kanana ma yawa kanana yadaba madu legani hojikti Narendra Modi na sarkar parapa Congress pu yam thina maithi piba madui nungai bana mi punamak se harau matamni sodokwa te state kisu karisu oyona haksanna madumar gawko loksin bagi wakam leite party asida Professor Gamumai Kamaina handak election na maiti kiba se board khomgi numit ifang phangkidaba amade NSCN IM na back torga MDF ta sawut kibanane BJP gi sana kanglol matungi na thawak pangthokani election adudasu karisu pendaba lekide president gi lising makada thawak fazna packet kani haiki Dr. RK Ranjan na phongdo kibada handak election na maiti kiba se miyam na mahapur sakangbo watpanani adubu Manipur gi damak ta khanba mioi lak amarom na mon board pirakpa adubu thagatpa phongdoke board kadrabasu manifesto da yaw ke bathabak sing adu mafung phana pangthopak ngamnar bo khonagani Union Minister Singh unabadu da loktak part amadi border fencing matang da marik sumba wafam phangdoke asoiba sing adu sumthokna ba khonagani khanglakle haike Zamiyana thomoi sokna leiba Manipur ki territorial boundary se ngasidi Manipur belongs to Indian Union da yawina pejana masidi Manipur khattadinate Indian nation की ओर territorial integrity ना अन्ना बतौर बनी है कोई प्रजासना territorial integrity से ना अन्ना बनो ता कोई border fencing से मसे कोई लम्बियां ना मांग दिखा रहे हैं बता कि उसे कोई donor minister और भी बा हमारी state की home minister पूरी बा कोई केनो से honorable minister सिंह से उन्नरबो मतुया DK सिंह अमसु किरण अनी सिंह उन्नबता वो या भजन understand तो बा कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रजा की ये लगा मसी सोदर मक्की पांथोल करी है कि हाजिर बदल कोई दबी रही पार्टी की वाफम नत्रगा MLA अम ओबगी वाफम नतना मा के ओब मोटे इम्फाल म्युनिसिपालिटी ने कोनबा सेगमेल खरदा पसपा लक्थोलगा अतै मफम कयादा लक्थोक्तबा हाइबसे करिगिनो हाइबा यंगसिन बसंगे इम्फाल एरिया दा पसपा लक्थोपदा माइ पापगी मो उरबदि अतै मफम दसु सना हनबा होनफम थोइ हैना MLA RK आनंदना फोंदरोले यामसिदा रिपोर्टमा I want to deal with the municipality areas, the lady to the limit of municipality areas, the way of Spalo Toga, we follow them to say, we need to reconsider seriously.
Imphal effectively control this needs to be expanded to other districts also if possible. Maroina greater Imphal say municipality area the whereas I get this is something Manipur ke Armed Forces Special Powers Act 1958 lawthu haiduna Irom Chanu Sarbilana chahi tara humdoi hena khongjang sangsinduna lakli amaromda ek asi lawthu katabani haina lamdamasigi imai bel kiana kangla mamangda afi thongdabagi khongjang phawba changsin khraba phawbada ngasi phawba Manipur dagi ek asi mapung phana lawthuktri masig matang da MLA RK Anand makhata na phongdorakpada ek asi Indian Army da mathau hapa ek mani haiki Spargi relevancy really to frankly accept India in a lady army sing the pampered to white Indian army my philosophy and they make wakalo is pampered to boy from my point of view. There is absolutely no justification why this supposed to be continued in the northeast or in Jammu and Kashmir without any time limit. I think I need to point it out. As in Indian Army na see marum sida mayamama moy na pamo the forms of atrocities we cannot deny it. Center da nauna sarkar paiba NDA sarkar na Armed Forces Special Powers Act ki matangda akhanaba mityeng changlakani haiba thajade Sarmilana khongjang changsinba hobu matamda center da NDA sarkar laikhrabani Congress Party ki oinadi ek asi lokthoknaba honaduna lagli madugi mahi oina Imphal gi mafum kharada ek asi lokthoktuna leiribani haiki Political parties sing na Mikhal mamangda manifesto da haptuna vote phangnanaba amadi miyambo apangba sibagi mawongda afaspa lokthokani haikhraga Mikhal loreba matungda afaspa lokthoknaba thabak amata lokhatrabadi madugu political party adu wakhal yaudaba miyamgi khandaba party ni mamang election aina taming masi NDA government hagadra lakhe Maroina BJP ges and the Armed Forces Special Powers repeal to go municipally Moina masi kanonina hairagadi part of the manifesto in a political manifesto and not just gimmicks. I am saying that I bought cats stone over my imagination say India Laktar BJP rule of Kadi follow token I am saying the theme winner just political gimmick winner sense the manifesto the hop naturally I can the Moki Topam twinkly the same like yamna casually Quilotokani guy and some Harago be full to whip after is in the Chayikuni any party in Hibita Tokani and the weekend Binam Paramo Taragadi. This kind of nonsense should be stopped by any Congress OBI, BJP OBI, any third party OBI, any communist OBI. See, it's a very serious matter, a very life and death question. Tamthiraba ek asi Maoist na operate toriba India ki tongan mafam sinda thamdraga Manipur da ngasi phawba thamjilibagi wahan thok karino ek asi miyam na pamnadraba ek ni masi makhata na sangthana thambagi mathuk tadre haiki The Armed Forces Special Powers ki matang sidi masi koi pande haibatai pandra lai ngasi pande as a legislator haidre MLA ngasi pande and spa must go. This is not for a civilized, democratic country like India. ISTV News Gidamak cameraman Imogoloina Paudum Jariba Sunil Kumar ISTV News Imphal. Art Society Manipur Senduna Manipur Hindi Farisaki Auditorium da ngasi tongan ba lamda mana phanglakraba society gi members sing opgi thonoma pangthokre mana phanglaba miyoi sing da society gi maikai diga samba khudul pot pidana ikai khumna utkhe Tuan ba community sing asi Sokolabadi Afaba State Amadi National Bangongani Hana Deputy Chief Minister Gaikam na Fongtokre Nazi Hotel in Fong Pangtokpa Rongmai Zatigi Masak na Bemu sing Punna Unabagi Thomda Mahana Wafamasi Fongtokabani Thomaduda MLA Zahamlung Spanmai IS officer Amadi at a department Zangi Maruiba officer Kash Sogaki Tuan by say no way Amadi Hiram Kadakana Nabi Thorum Su Fangtoki Gaikam no Makata na Fongtokibida Rongmai Zati si Manipur Itihas Kidi Yamamuru Bazati Amani Moyang Prabamadi Kabui Salai Maibigi Wari Asina Maru Kudamni Landamasida Christian Dharma
Satriŋai mamangda leramba jati sig fibam amadi hauzik ahongba kaya lakliba se western civilization gi saitheng yauri hana leramba fibam dagi hauzik yamna develop tawre public leader sarkar gi makok thongba officer amadi mapalebak ta fawa thabak tawduna leiba jati sigi myoi sing leiri jati asida natana atai jati sing education amasung atai hiram kada sakhanaba honaduna santi leiba amadi nungsi sanaba leiba ama welasi haiki healthy of community में हम पुल करना अफवा या ना vibrant हम कोई बा अदुगुम्बा state अमा राज्य अमा पूरा खतर है बराबर ना अकोई की माले में से लांग में से individual अमा आई है बा में से मसे मतिक सावा यामना फिदम निगाई कोई बा मी अमा में से वालप्पा quality में हम ले रहे बसो कोई फिदम निगाई कोई ओदक्तब मयाम लाखगुम ला अदुगी असिगुम्बा मयाम सिना अयामना नेना ता फैमिली अमा नम हेक लेबा कांदा मदुगुम्बा मयाम पुल्लबा लेबा अमा सेम कान शांति ओ लेबा अमा ओइगदबनी World No Tobacco Day ki thawng amadi leinana ngasi Imphal West District Medical Directorate ki District Tobacco Control Cell na sinduna free 100 meter for a tobacco free India haiba wakhalonda sahi asigoina rise taxations on tobacco haiba theme da lamfel leba RD wing da pangthokre tarmadu da Ministry of Health and Family Welfare ke Chief Medical Officer L Swasti Charan Imphal West ke Chief Medical Officer S Bimola Kumari District ke District Acts Controls Officer S Gopal na tarmo pusi minister rakhi CMO Komolini na hiramana season naba thingna bagi thabak ase department of sarkari makai digi hona ba yaba hona ba su मधुबु मफुंग पाना इसा इसा ना होना दबासिना माई पाना संसन मंगमद्री है कि इम्फाल वेस्ट की सीएमओ बिमल कुमारी ना हिराक मना सीजन नबाना सोअनबा अमसुंग सोलकपा कागी मतंगदा मफुंग पाना खमिनबा कन्ना होनरी है कि एल स्वास्थ्य चरना हिराक मना सीजन नबदा मिजोराम ना ख्वाइदगी मकोक लेरी अदुगा मणिपुर ना मंगा सुबदा लेरी माना मखाताना हिराक मनाना मियोबदा मखल मखा क्यागी लाइना नालक याई खंगलबसु सीजन लेरी मसी थिंगनबा इसा इसाना मसीदगी लापथोप मतौताई हाइखे नुमित अमदा कोगी इंडिया की मी जहुम तोबा एरोप्लेन तारा फाइव इंडिया सिथा 80% से मी 80% से सीधा जो कोई था तो मैं को से थे फते है कना कना kan है तो वो को फते था ने खंगना कोई सी तो को फते है खंगना ले दो की हंजन चारी ये हंजन चारी नो साथ में बना के होरिनो प्राइवेसी सी कोई का को वाल साइगी एडिक्शन Catholic School Kansipur gi taram doi suba incentive award pibgi thorom ngasi school asigi Parents Teachers Association senduna school asigi hold pangthokre taramadu da Kerau Kendru gi MLA Thamarjit Karam PWD gi Chief Engineer Lokendro amsung school gi principal oriba Father Jai Kusena Taramapu Singoi ki Association President S Bubolna sei asigi high school living certificate exam da school asigi position लोबंग अमलखबा माहिरोय अमसुंग सब्जेक्ट टॉपर सिंग लोइना स्कूल असगी टॉप 10 अवार्ड अमसुंग क्लास टॉपर सिंग कुलोल पॉट पिदुना पोनिंग थवटके लोसलपदा ngasi gi muru pausing amukan pijre सेंटर ने मणिपुर पाखलेबा प्रोजेक्ट सिंग यंगसिलगनी बीजेपी मणिपुर gi lusingba sindopagi wafum leiti haina जावबुना फोंदोखरे अमदे अफस्पा से स्टेट कांग्रेस सरकार न लोकथोन बहोनरबसु सेंटर की सरकार का खेनब लेखिबना मपुंग फाना लोकथोप ngamdri haina MLA RK Anana फोंदोन हौजगी दे एसटीवी पाउ मतंग सिलोजरे मेन ताबु पुनो पोरोय बना